ahin la vo Daniel nang man phat ki chei to ka adin thu ho hi kha cha in chule lekhabu chu sin kha khumin mi tam ta hung suhlhei hung toulhei tin chule Hetna hung khangtou ding hi Bible thim gao Daniel chun kichain ta in anasai ta nahi vannoiya le sit ki chei ding kon chat le ha ta Hetna hung khangtou ding hi ati ahi le hi chu inam Phat chi saphabep chun chele wale na ho hi ha ta pi in aki khelta leisit khang som gup lang pi mihim chele wale man gan na pen chu sakol a hi lo le huipu na ki tol kung a hi ahin la alhal ha a lam ki zot na ho chu tun wang a minute in aki zot thai digital lama ki khel na hin thil kidang ta ta ipu ipa tevin anagel phalou ho AI technology ho bang hi ahin lutta na hi His Bible chang Guilhung nadi set chu hi le Bible Lhagao thu lekhabu ho Hetna ahung khan hi asei masa ma bangin hi chizong hi ahlung ta na hi Old Testament a them gao hon anasei bana Jisu amata injong phat ki chaina ding Melchihna ho hi anasei masa na hi chule nong hon gal kisat le kidou thuthang na za ding hi ching thejun lungdong hi un izi na mitile hi cheng chu hung so te ding hi a hi wangin a chaina hi lo lai ding hi izi ina mitile vai khat gam khat hung kidou un tin mun chom choma kel han tin natset lengin tin ling kihot ding hi ti hozo si chu naw so nat kipan hi vannoiya hi evena hi le ga mu jeng thei chu gam sung sarkar le zapi thenei vai hop na chule angaya thilho chi dan hin tu khanga ichen naw vannoiya le sit hi kisat ta asota na hi kum zakhat sungin kidou na ga len ni ta anaumin kitomo na len ta adangdang tamta zong anome hichi ho hin gau thu sei do ho mitna mu thejin agoi lung tai ti hi akichi e akhang khangin mihim ten galmi kap na dingin thal pichang mai ko le lop cannon ball ho anamang chawe ahin tun wang gam na thei biological chemical and nuclear galman cha leise na hin khozo si gang ta asumang thei ho akine gam tan hi chol cha zonin thupon bung som lakha chang som lege na chun pathinin leisit su si ho asu mang na ding phat hung lung ding a hi tin an saye ata be in Jisu in jong ahung kit na ding chu akivo chon sot na a hi le a hing do koi ma lo ding a hi anati e chule hichini kho chu kisum lo hi le mi him a hinga so cha lo ding a hi a hin la thlen chom te zala ani kho chu kisum ding a hi chuban le angaya thil ho a ko na sit to na gim nei ling pi ki hot ho gam mei kalin ta ho man tha na thei mol po ke ho tui so gim nei ho hui pi le thi na thei chim pe ho chule lamdang ta sat le dap na sa he che ho tam che che hi imu thei na hi leisit le sunga thilum ho hi alung hang le a ho che che abangin na hi Jisu en anasai a hitai nisa thatha chule ahsi ho a Melchihna hung ding chule twikhanglen ki tum le kinon ji a lei chunga namtin lungdonga ti ho chunga he so na hung ding mihim te chu kichat na ji le vannoiya le si chunga thil so ding ho ngai to na ji a hai sam ding wa hi izi ina mitile van tha na ho cheng si kihot ling so ding a hi Kristan hichi kichat thil so ding ho zo si hi na hin tu ding a hi tin an hil chai na hi amawang hichi ho chu akichei na ding ki patna a hebep na lai na hi a hi le mihim te hin Armageddon pat do na dinga hi ipiham khat ahin bol diu hin tem amawang hichi hi heaven ninunung lam le phat ha sa kho ta hung dinga hi hichi ting chule mi ama changai ke ngai luwa sum ngai lut nom ham hu sit le hoi tho tai tom hat nu le pa thu ngai lo phat na ngai sa lo thin lo na lung set na nei lo ki ho champi mo hel he sit hat tikitim lo ki chat phat na ho a hidingo a hi kum sombi izat ham khat sung sia hing ho hin tu khanga society sung sila pha hetnan nun le khan ha ta le ti zat ta in a khisu e ti hi apom lo ponte nuan ni kholai chun kina ki tha na dinga thogum so ama chang ki kho sa na chule sila pha hetnan nun le khan na sata a ha su na chun vannoiya le se tui so a ki su mang na a hin hlun sa hi lot ni kholaya nei logo ning hrin na
thasit na nu le nu pa le pa ki koi chule chabau na hi che ho hin sodom le gomora mona mi te lungthim asubu in hi chun khupi te ni wana ko na maya ki halmang na aso sa hi hi ji hin tunia ai ho phat la ya jong hi muntina thagum so ke tha ki mat na nei pap na chule chat ve na ho hin wana ko na pathin thu tan na akol ha ke ding hi idat mo theina lai di vem leisit khang ki chaina ding phat no kha pen ilhun uto ke hanin satanin mihim te chunga lepla na na sapen ho a hin so do sa ta na hi ninunung le diabol na to thilha to ke ho theina chule doi le kaw thilbol theina ha ta le gang ta hung ma chal he ding a hi tin bible in a hil che e a hin Lhagao thingin ki chin te na se ye ninunung lam le mi kim khat ta san na ko na pulha a Lhagao ho mi su lam veina do ha le thilha ho thuhila hung lung lut diwa hi mi thi sa ho to ki ho mat chi pi na malaya pat na pathin thu na phalou chu tun hobung pi pen ho la zinga jong na sata in pomin a ta na hi tv program ho le cinema ho a doi le kaw chule Lhagao lamdang na to na thu pi ho ki mu sa na hi na sata in a chi in adi in khangtha ho la hin amin thangin a hi Lhagao bu na to na le sit na muntina athan jeng wangin bible in chon sit pun na chu lung sit na ha pun che a hi tin a hi le hezi a chu tu ninunung phalou na la a aphalai thanu ta khat sun chu jisu gau thu sei do na le athu tip chu a hi ahung kit ding kon le vanui pum pia Kipana Thupha kihil hang ding a hi chule namtin zo si het sa na dinga hi jigam sunga Thupha hi vannoiya le sit pum pia kihil hang ding a hi chuta le chai ding bo hi phat khat laya chu Kipana Thupha le sit kolning lia sei phung zo ding chu ai thei lo ding in kilang jong le tun wang gang ta in missionary ho lekhabu ho satellite na ke ha do ho social media le internet ho zalin ta so in tai pathin thu ta chu vanui pum pia gang ta in ha do in tan hu hing na thu ki hop do na hi tu nia bangin masanga ana khapoi leisit ke chaina phat na i heta ve ti hi bible in ata langi Hetna khangtou mihim te nei pap kilo sit na le mi khoto na hahsam ichen naw leisit su sit vanoi din mun det lo na doi le kawa lunglut na sata hi chu zo si hin aki chaina ding anai tai ti apochin in hi vatsa na nu kha pen ho ba nei chan Guilhung loi jing tai aphalam le asilam kidou dal jing na chun azona le vanoi hi armageddon galmun a hin lut ding a hi bible in hi chi gal so do na hi chi chat a hi ati lo wangin abana thil chanding kilang ta in ata langin hi izinem ti le hi chi ting chule he su gen thei kho chung nung ding a hi chutabang he su gen thei na chule sit tila pat tu gein a kha hi la ye jong lo ding a hi kibol gim gen theina ba nei cha hi leisit pumpia alun so ke masanga lungsit khoto na thupo hin vanoi asalwa ding hi he chi zo chun vantil thnei ta chum khat wana ko na kum la kamun alo pi chun van le leisit asalwa so jing in hi bolgim he so na nasata akipat to kelona pathena keta Christian ho Lhagao thinga ko na thanei na ki bungla ke dang ta chu changding wa hi hang san ta a pathena dinga het to sa apanga hobung ho ki sim phat na dinga ko na bol chule amang so Krista hinga ko na hi chi thanei na nasata chun pathin mi te asal ve na hi ama ho pathin thu a ding det dingu chule mi zo si a chon sit naw ki sia lunghai ding le pathen tu pi ho ni dinga atil kho ding hi vanui pumpia hal tha na hung do tan chule ho na tong ho la ho bung mi hon tha khana Lhagao hu hing na dinga tha thau ta na tong khom dinga Lhagao thengin te ya abol sa dinga hi Lhagao theng na to na chu ahung ki phun che ting chule setanin alhem hat ta ahin po do dinga hi doi la kaw thil bol kila na hung ha che ding milhem la thila ho mi thi sa ho mela hung kila ding wa hi ngai cheng molem masaho le bible mi thing malai mi ho dana hung kila di wa hi ama hon chamna le Kipana thu ho sei dingu chlai ta chu adi lo het do hahsa le ti zat ta ki hil na ho chu a sei phung ding wa hi hi chu ho chu bible in gi na pe hi ti ho chu tila ho Lhagao hi win Melchihna ki dang vet sa hi ve hichel Lhagao hung kila ho hin mi ho chu nasata a puikoi le theina anayuvin
ahin mi tem khat bovin ama ho dem na thu asai ngamin hi hichlai chana hi sarkar le sa kholam kai hon le sit pumpia khan git lo na le to set pung che che hi su tang thei na tha anei po ve thu phon chun asai ma sat hi agilo pa thane na in vanoi sarkar ho chu pathian ite holding hamti dan ho asem do sa ding hi hi chi dan ho chu apat na a apolama chu thilpha chan pha khangtou sa na ding le ikim vela gamle go ven bit na dinga kelang hi ama wang ata be saidin ama hon vanoi se hi melchi na nei sa ding le antichrist pom na dinga agono hi zoi chule sahim lim chun thu asai theina dinga chule chuchi sahim lim chu aho lo zo si akitha theina dinga ama chun sahim lim sunga chu hin na hu akhum ding hi chan gaya chu thanei na kipia hi ahin la hitabanga thil hi khangtu sima ama sapena he poi Esther le khabua chun Persia sarkarin pathin mi te zo sin ni khana tha ne ding dan khat asim do ne hi aji chu mi them khanin pathin tu pi ho nit loading anup lo ji u hi ama wang Esther leng nu sei champi na ji chun ama ho chu ahoi do ne hi Daniel bung thum sung thu sim jong chu ngai to lew hen Babylon lengpa Nebuchadnezzar asim sana milim len ta chu agam sunga mizo sin abo khup ding le chebei bo a ho dingin thupi anabole na hi ahin Hebrew Guilhung thum ho chun lengpa thupi chu pathin thupi la a anina milim ho chung chang chun kikal a hi ti heve apathenwa kita ta a umding akigel ha ovin milim bo khup ding chu anom po na hi chu in lengpa alung hangin mai lum deu jesu sunga lelu dingin thu apita na hi hezong le pathenin ama ho hin kho chu lamdang ta in anahu do e hitabang ma chun Daniel them gau jong chun Darius lengpa henga bo tawa pathen dan tu pi masapen su ke ding anop lo ji chun kp ba kai ko sunga lelu in anu min hi hezong le avelin pathenin Daniel anahu do ki ne thupun le khabuin ninunung le hitabang ma chu hiding a hi ati vannoiya sarkar ho hin sahim thanei na thilbol theina nuya pathin dan tu ho to kitu lowa pathin holding dan asimova mizo si au sa dinga hi hichu phat Kichaina ting le hidinga hi vanoi pathin dan thu to kikala a ting le pathin mi te wang chu thu ta a adino ngai hi pathin tu pi kita ta nit hog su gan theina dinga satanin kichol lowa vanoi akipum khat sa dinga hi hi ting ta chole diabolin lep hana tha chung nung pen chu ahin hla do dinga hi